Tvrdoća srca je bolest koja kada pogodi čovjeka, time je garantovana njegova propast. Ako ta tvrdoća, znači, ostane u svojoj formi, u svome obliku i ne bude se, znači, mijenjalo, ne bude srce postalo mehko, to je, znači, očita propast za čovjeka. Različiti su razlozi koji dovode do tvrdoće srca. Ja ću spomenuti neke od njih koji spominjali islamski učenjaci, zbog čega ljudska srca bivaju tvrda. Naravno, oni su brojni i puno od onoga što ćemo spomenuti. Međutim, osnovne te razloge ćemo, inšallah teala, ovdje navesti, a iz svaki od tih razloga može se izvući nekakav podrazlog, ako tako možemo kazati, zbog čega ljudsko srce biva tvrdo. Prvo je gaflet i nemar prema Kur'anu i prema spominjanju uzvišenog Allaha tebarake ve teala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ako se okrene od moje opomene, imaće tegoban život, a na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Imaće tegoban život ovdje, a na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Nije se držao, znači, njegovo srce je bilo slijepo kada je u pitanju Allahova opomena. Nije, znači, čitao Kur'an, nije ga izučavao, nije savladao po njegovim načelima i zato je, znači, zaslužio takvu, jeli, kaznu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Da smo ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom iscijepalo, isparčalo. Drugi razlog je često učestalo i ustrajno griješenje. Da čovjek griješi, jer čovjek kada pogriješi, kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, kod Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca, kada pogriješi, na srce mu se stavi jedna crna tačka. Pa ako se pokaje i vrati se, napusti griješenje, to se očisti. A ako nastavi u griješenju, znači dolazi pored te druga. Treća, tako znači dok srce ne bude potpuno obavijeno, znači crnilom, i kaže to je ono što je prekrilo ljudska srca, što uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu kada je rekao kella berrane ala kulubihim ma kanu yaksibun, ne nikako već je njihova srca prekrilo ono što su činili. Pa znači čovjekovo srce pocrni, bude tvrdo, nakon što stalno čini šta? Ustavno čini grijehe i nikada se ne kaje. Ne razmišlja da bi trebao jednog dana ostaviti činjenje grijeha, ne razmišlja da bi trebao pokajati, da bi trebao biti bolji, nego ustraje u tome i onda mu grijeh postane sladak, drag, nešto normalno, svakodnevno što čini i nakon toga je naravno da srce biva tvrdo. Isto tako od razloga tvrdoće srca jeste da čovjek ne ispunjava svoje obaveze, farzove kojima je zadužen i da ne izbjegava harame koje je Allah propisao, a to je znači u isto vrijeme ono što spominjalo prethodno, a to je griješenje. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. I zato što su oni ugovor svoj prekršili koji su dali, mi smo ih prokleli i njihova srca tvrdim učinili. Pa ugovor koji je čovjek dao uzvišenom Allahu azza wa dželle na pokornost, ako ga ne bude znači ispunjavao, a on se ispunjava time što čini čovjek naređeno i ostavlja zabranjeno, Allah će mu učiniti njegovo srce tvrdim, kao što je učinio srca Beno Israila tvrdim, zato što nisu ispunjavali, znači, ugovor koji su dali stvoritelju Tebarake ve Teala. Četvrti razlog tvrdoće ljudskih srca jeste da čovjek bude zaposlen sa dunjalukom i da su sve njegove težnje i sva njegova razmišljanja i sve njegove želje dunjalučke. On nema, znači, nikakve ahiretske potrebe. On nema nikakve duhovne potrebe. Njegove potrebe su dunjalučke. I ustaje ujutro sa dunjalukom, cijeli dan je u dunjaluku, naveče, znači, počiva svoj san sa dunjalukom, sanja, mašta o dunjaluku i cijeli život mu je vezan za dunjaluk. Naravno, čovjek ima od dunjaluka da uzme svoj dio koji mu je propisan.
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Udio tvoju dunjaluku ne možeš živjeti bez njega. Međutim, ne može taj dunjaluk biti tvoja preokupacija i tvoj osnovni cilj, već je dunjaluk znači sredstvo. Kaže šejhul Islam ibn Kajim u svome dijelu Bedajul Fawaid, kaže kada vidiš čovjeka da ne osjeća ljubav prema uzvišenom Allahu, prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, i kaže kada ga vidiš da nije spremno da se sretne, vidiš srce čovjeka nije spremno da se sretne sa uzvišenim Allahom, nego kaže čezne za dunjalukom i samo o dunjaluku mašta, kaže znaj da je tako srce, da je Allah potrao takvo srce, da je tako srce mrtvo. Ljubav prema dinu, prema vjeri, prema uzvišenom Allahu, prema poslaniku, prema vjernicima ne postoji. Postoji znači samo da razmišlja o čemu? O dunjaluku. A dunjaluku nikad kraja nema. Niti ga možeš stići i maštanje o dunjaluku je znači neograničeno. Za razliku od čovjeka koji želi ahiret, uvijek može znači tražiti više i ono što traži dobit će definitivno, jer to garantuje uzvišeni Allah, a za dunjaluk ti nije garantovao niko. Možeš biti najbogobojazniji, a biti najsiromašniji. Tako da dunjaluk znači nije u tom pogledu nikakvo znači mjerilo. Peta stvar zbog koje su ljudska srca tvrda jeste da čovjek da pretjera u mubah stvarima. Mubah stvari koje su u osnovi dozvoljene da pretjera u njima. Kaže Al-Fudail ibn Iyad, kaže 3 stvari umrtljuju čovjekovo srce. Pretjerano, kaže, jelo, pretjerano piće i pretjerano pričanje. Ne gasi, nikad. Amo, gdje god sjedne, znači, nemaju drugi mogućnosti da dođu do riječi od njega. Stalno samo priča. Jelo i piće, je tako, nije ni završio već ručak, već razmišlja, dogovara ženom uz ručak, dogovara što će biti za večeru. Kakav će kolač biti? Uz ručak. Čovjek kada je sit, ne pitaj ga o hrani, tako trebalo, ne pitaj me kada sam sit što ću jesti. Kada ogladnim, onda mogu bi razmišljati šta mogu jesti. Ne, međutim, čovjek stalno da je tako, jelo, piće, kaže, ali ko puno jede, taj puno pije, ko puno pije, taj puno spava, ko puno spava, toga prođe puno hajra, puno dobroga prođe, jel tako? Jel si, dnevno si 14 sati vezan za krevet, pa čovjeku prođe dosta hajra. Kaže Ebu Sulejman Darani, kada kaže čovjek se najede dobro i napije, kaže njegovo srce postaje tvrdo, a kaže kada ogladni, kaže srce mu je vezano za Allaha i čisti se kada je gladan. I zato su učenjaci pisali posebne u dijelima, a čak ima i zasebnih dijela, fadlul džuva, vrijednost glada. Vrijednost da čovjek bude gladan, koliko to koristi njegovom srcu. Ne znači da čovjek treba, ako ima da jede, da gladuje. Nije to cilj, da neko ne shvati. Ali ne pretjerano jelo koje umrtvuje i tijelo i srce. I zato je rekao poslanik, tako, 1/3 za hranu, 1/3, tako, za vodu, a ostavi onu 1/3 da možeš disati živ bio. Nikako da se gušiš se, tako, jel pritislo odozda pluće, pa čovjek ne može, znači, ni nakon toga ni disati. 6. stvar zbog koje su ljudska srca, ili što je uzrok tvrdoće ljudskih srca, jeste da čovjek nema rahmeta prema Allahovim stvorenjima. Niti im čini dobročinstvo. Nema milosti ni prema jetimu, ni prema starom, ni prema potrebnom, ništa. Ni prema kome on milosti nema. On sa ljudima odnosi se kao aparat, kao robot. Tako, sve isto, sve je to na jedan kalup. Došao je pustinjak, došao poslaniku, sallallahu kaže, kada vidio da ljube djecu, kaže, vi to, kaže, ljubite djecu? To je bilo čudno. Pa kaže, to je kod nas, kaže, ja vam 10 nikad poljubio, nisam nijedno. Kaže, šta mogu kad ti je Allah srce odvojio, rahmet iz tvoga srca odvojio?
Srce ti tvrdo. Imaš dijete, nikad nisi dijete zagrlio, nikad nisi na krilo stavio, nikad nisi jetimu potrao po glavi. Pa je to znači tvrdoća, dolazi s te strane. Došlo je kod imama Bezara u njegovom Mustede, kod Tabarani u velikom Muadžemu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nije vjernik onaj ko zanoći sit, a njegov komšija pored njega gladan, a on zna. A on zna. Onda je jedno ograničenje bitno. Znači, možeš ti zanoćiti komšija da umre od gladi, ali ti nisi znao za njega. Nije takva pamet bilo da taj čovjek mogao biti gladan slično tome, to je drugo. Znaš da je gladan, ti zanoćio i nisi nastojao da mu daš nešto od onoga što si pojeo, kaže nije vjernik. Znači nemaš podjel, nije jel tako, nije se pozvao jel tako na hadis, ne vjeruje pravim vjerovanjem, jel tako čovjek dok ne bude želio svom bratu ono što želi samome sebi. Sedmi razlog jeste da se čovjek puno smije. Pretjerani smije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, kaže nemojte se puno smijeti jer kaže često smijanje umrtvljuje čovjekovo srce. Sve cirkus. Od namaza na prvi cirkus. Od priče događaja nekakav tužan dženazi, bio događaj se dženazi, priča cirkus na prvi od toga. Šta god da progovori, ljudi samo cijepaju se oko njega i plaču, natjeraju na plač od smijeha. Ne može to srce nikako biti vezano za Allaha uzvišenog, za njegovu vjeru. Ne kažemo da čovjek ne može nasmijeti, da se može našaliti. Sve je to dozvoljeno. Ali sve ima svoje okvire, ima granice. I gdje god da se granica pređe, u bilo čemu, mubah, kazali smo, jelo, piće, smijanje isto toga, od toga što je mubah, što je Allah dozvolio. Pa ima mjesto kada čovjek zna, ima nešto što je vezano za šalu, gdje se zna da je šala, a ima negdje znači gdje ne može biti šala nikako. Pa često to smijanje, jel tako, umrti čovjekovo, jel tako, srce, jer onaj ko se puno smije, kada se smiješ? Kad ti je ravno sve, vrahat do mora. I onda nakon toga čovjek se tako često smije i podcrni mu, jel tako, srce postane tvrdo i onda sada nakon tog sveg smijeha što je proveo dođe navečer na jaciju i imam uči lijepe ajete koji govore o džennetu, džehennemu. Ne može srce, takvo srce ne može slast Allahovih riječi zbog toga što je otvrdo. Kaže Malik ibn Dinar, kaže, nije čovjek pogođen većom nedaćom od toga da mu srce bude tvrdo. Najveća nedaća koja može biti jeste da otvrdne srce, čuje Allahove riječi, ne može suze pustiti nikako. Pa je to znači od velikih nedaća i problema. Naravno, tu ima još skupina razloga koji spominju islamski učenjaci, ali tako, oholost koju su mnogi ljudi skloni, ali tako, brza srdžba, se ljudi lako naljute, brzo srdi i slično tome, gubljenje vremena, nepoštivanje svoga vremena i drugi razlog koje navode islamski učenjaci i naravno za sve ove razloge postoje i rješenja. Postoji tako liječenje tvrdoće srca, međutim nije nam cilj da govorimo o tome, nego smo samo htjeli da spomenemo neke razloge, a jedan od razloga ovi ljudi što su njihova srca podcrnila i što su postala tvrda je bio šta? Što nisu poštivali znači svoje poslanike i objavu kojom su došli. Pa je to jedan od osnovnih znači razloga da ljudska srca podcrne.